Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Student leaders, yang bak kinuan maki nangkay na po bar, juga Meghalaya kinuan barok kinuan na po kibi ki Northeastern State kinuan na siya bar juga Northeast Zoo iba puli po neho. Teka ka jing dumkre jonga state Meghalaya. Ngi ka jing dumkre ka jing kalong bay kumde ba manum bawan. Bakimde subo na nagisa aki hostel. Adi ki shongwa ki jojo noru ni ong baki nong punya jonga hostel ani para student ru kanamdai bandan ganu ka jing discrimination, lani bandar kanu ka stigmatization, alor jo ni student ko na jagai. Ong piku gi student di banso class biso to hi, no piru gi makiru gi lagi ijo gi student malong fi. Tede na daga daw ngem dan kanu ka jing ya fair jumut lani kanu ka jing inyobe, yeno inoru ngin banban ban yarap yaki susu. Lani don kanu ka snong, mong long ban sa igini bo na barang ni ibu fi student badli ong yung kinong ba sinong ibu pe ya ta sinong ibu fi bani ong yung sinong ba gidi student yung ini hu awan mata kelap di bendon kerjing puli ke jongki di bensa iki tambah fi di ben ong iki bagi di bensa baik apa ke quarantine dan mendakat sausi.